Ole chibai ve kule Kaisar trading ron le ta hun rai tak chung video siam thelo nuwa video thar lak nen ganon le ta ni he channel hian thil tum tam tak ania thalai tere MIZO te namang zonga investment kovel mel shet tir hi ni kini in sar rol pokani lova in ur rol pokani lawang zirlai ve mai chau kalania investment a degree nei le sheber kani hau lawania ma se ke ma hriat chian thil te le ka zir ve ngam te chu uimi lovin karon ti zel don ani chuan hei voina kan zir ho tur hi stock market le investment in mel shet tirna ti ania he video hi part 1 le part 2 a thenani dona tul chon part 3 thleng kan tianga hei a chan chu kan chan chu information voi le khata kanin par nem tuk lo na na ti ani chuan hemi video hi part 1 na chu ani hemi video a hian investment ti angai na chan te mo chung chu kanon soi don ani investment ti le ti lo danglam na enge a hriat the dan te kanon soi don ani investment ko vel in mel hriat tirna ani dona chu wang chona basic angani don ti khamina hriat sak don nia investment ti thumal hi hri fia dan tam tak om theya chung zinga pakhat chu poisa lunglu emram nakin tun atra kum nga ai tam nuwa a hlutna aron nei kan rin wanga kan no da that emo call back hi investing ani mai ome hlok na mo profit kan chan theina na kan no da that emo kan lo le call te po ti la swal om no ve a definition kan hriat chen du chuan definition of investing investopedia ti hi han google ila sap tong hian an soi fiale nge zok thina ni MIZO tong thumal kan hriat hian min dei zo lo thina chu wang chuan investing ti omzein hriat chian bel du ani chuan google a han va google zoi ula mo investopedia ti website alolan chuan khata han han enula achiang em ani ta khan investing ti hi MIZO tong chuan pei pung te po in na da theng chu eng po chu ni se kan kal zelang eng wang tak chuan nge investing hi kan tiang enge a tulna enge a hlokna ti zona om thei chu chan kan tum don ani ama sabera chuan inflation san zel wang hian investing kan ti angai ni inflation chu enge kan ti chuan ni tin thil man sang zel living standard sang zel hi ani Sweden hian inflation an nei mang mi lovani enga tinge kan di chuan an citizen tamzo ken stocks a in investment an ti ni chu tiang zo inflation an hne thei ni inflation hi thil dan thei ani lova mo inevitable ani chu wang chuan tunlai khovel thil man sang zela I poisa I pe pun lo chuan I poisa khan a hlutna hlau tial don ti hriat angai ani adot le atan chuan wealth creation ani wealth le rich kan ti hian danglam na aneya isha to ngayam someone is rich kan ti chuan poisa cash anga ti na ani entina noi som lo nei tala sum le pai chu nga te mek mai noi som mi nei ma se I thlakhat expense hi noi khat lo ni ta se isum le pai khan thlasom vel ba ka dai don lo che ma se wealthy people kan ti chuan tu na tra kum som po ni se sum le pai lama lungai na an nei lo ni enga tinge kan ti chuan poisa nei kha cash na tamzo kan kol tat lo ni an poisa kha mundanga anda an pe pun tirani ama in na an tho tirani they earn while they sleep ti ila kan soi swalawang chu engtin nge an ti kan ti chuan an poisa an pe pun tir wangani investment an ti wangani investing kan ti na chan tur pakhat le chu kan financial goal kan ti hlo thlin theina ni mi hen thil tum sang kan neya thil tum theu kan neya a then chu loan rul zo te mania in chom zo te etc aniang chu adot le investing kan ti na chan tur chu financial freedom ani financial freedom mi a hril fia na chuan tu hnuaya ma tho lova tu thu pek ma lak lawa ma nia in chom zo hi ani omzia chu be your own boss ti na ni investing le trading kaltlang hian passive income anei reng the ani ti kan hriat angai ni stock dividend te mo stock split te tianga tang hian passive income anei reng theya chu vuina hian kan la cover chiang lo ma che chu karon mel hriat du shrim chewa dividends te tiang zong hi nakina video danga chiang zong kan nei hriat fialiang
khovel kan dam chung na hi chuan sum le pa hian thil ati thei khopa a chil tur ka ti na ni mi lovin kan dam chung rei lo te a hi chuan kan mamo ani sum le pai nei nga na chuan lung kham tur nei tlema rik rum thila te mo thil event lian han huai khot ngai te po om se endinan in nei na te birthday lom na te enge mo man hlan tiang chi te invest lok nei le nei lo inkari a hla thei khopani chu wang chuan poisa hi security min petu ani awangin kan sum de kan pay pun atul em ani sum hangai tur ka ti na ne lo ania kan dam chung hian investment di angaya chanju security min pe ni kan dam chung chuan poisa kan ma mo wa a chil ro ka ti lo chuan kazir lai puite tan thil karon tel do a chu zir lai kan ni na anga investment kan ti a poimo zia karon soitel du ni he khovel future tu thalai te kutaw mani mo ke ni thalai kan ti chuan kum som pathuma tanga kum som ni pa ko thleng hi ti la sur lawanga chu le khazir lai le khazir lai student kan ni hun lai ani zir lai kan ni lai tanga investment kan ti hi khovela thil poi lo perani ke po hi zir lai ve thau kani ka invest an kum kha kum som ni pakhat ka tling don chawani he investing khovela hian tran ma thlu ko omlo ti hi in ril ru a bet che ka duwa tran tlai chuan hlok na a omlo ka ti na ani lovin investing khovela chuan hun time hi poimo em ani hun hi tangka ni ti hi investing khovela hian chiang em ani a hlok na tak tel tur hian hun inga angaya ilo tran ma angai ni ngai to chiang la kumsom li atanga tran le kumsom ni atanga tran hian danglam na tam tak ane ni kumsom ni differential thil tam tak a hrilani kumsom ni ini laya cheng sang khati invest ka kumsom li ini nuwa chuan cheng sang sari alo pung chho the kumsom li a sang khati invest ve tran don chau chuan sang sari ati pung tur chuan kumsom ni dang inga bele angai ni hi entir na mai ma ni se investment ti mat lu ko omlo ti ka zilai puite ka cha du ani chuti rual chuan kum tam to hemi video lo en mek to point om the kha lo lungai chuang lo ula mo tu le fa te tan zelani zilai te tana investing ti poimo na de pakhat le chu kan ma hun tur mila lo in khol na ni hi ka soi om zia chu kan zir le zel na tur te kan lo in khol lok thei do na ni mo poisa hi khol mol top lovin pay pun invest khan atrafe zo kani ani lo pon college zo a business mo sum do na itran du the khang tianga tan te khan I ma hun tur mo khami business capital tur te khai lo in ring lok nan investing ti hi atha em ani non life example pakhat karon pe do hi reliance stock ani a kumnga kalta ogas sang ni som pasari khan share pakhat man hi reliance share pakhat man mo share pakhat lekani jo soi chu cheng zariat ani etiran hemi hun lai hen reliance stock hian ma kho eng tak future eng tak anei lo ti tala mo fundamental analysis chu company thalo endan skill ania chu lo thiam tala ma hun thatak anei ni hi future thatak anei ni hi a eng ani hi lo ti tala mo han invest tala share som thum che lo le tala mo chu share som thum ani chuan share khat cheng zariat kan tia share som thum mi le chuan han multiply la 24,000 rupees alo ni don ani omje chu 2017 khan cheng singni sangli 24,000 ine kha reliance ai lo invest ang tala katina ni chu ti chuan kum local zela kum nga nu vo in anga hian I investment kha han entala share pakhat man rupees 2633 sangni zaruk som thum pathum ani der to ani cheng zariat ni thin kha kum nga nuwa chuan a thlep hlok aya tamaron pung to ani chu I profit za tur ani han chu chinang 2017 a share khat rupees 800 zelin share som rate ilei kan tia chuan vo in august 2022 anga hian ishal lo shal du tani I selling price chu rupees 2633 alo ni wa to donani tikhan I profit za tur chu he slide ami yang hian I chu to mai donani chu entina dang pakhat karon da lenga hei chu nangma ni lo en ve ula ka duwa
ให้มีน่ารอนตาลันจู invest เลย invest เราการหลัดดันดังอันนี้เรียกเลยเชียร์กันเทียมเพ่งกันยังไงให้เอ็นดูเลยเราพอสุดละให้มี table ให้เราจีเชียงอุละ table มาสะกฮีมีประคัด investment ที่มีเราว่าอิน call ด้านนี้ 30% of monthly salary call สิอันนี้ส่วนtable ดังเลย30% of monthly salary call เวทเขามีประคัดมาเสีย30% นั้นจู investment invest 30% นะคะinvest ที่นั่นนี่กุมงัดนัวชวนหันเอ็นเจียงตาอุละให้หน่วยมีเวลินอันนี้ call ต่ำเลยได้นี่กุมติน return สิ15% อันนี้กระรอนดากุมติน return สิ15% อันต่ำเท่าตัวกันนี่ให้ average ฮะพอ realistic กระรอนดานี่ให้ example ไม่นี่จวน compounding กระรอนที่เราบอกว่า compounding เนี่ยเป็นจวนหน่วยที่อันต่ำได้อย่างinvestment เจนี่เราว่า trading เตะอดีตเพจวนcompound งัดอันนี้เพจวนหน่วยรูกอันต่ำได้เท่นี่ all ซ้ำตะกา simple ตะกากันเชื่อเท่นั้นเฮกรอนดาอันนี้all เลยคดีส่งข้าอันนี้รีอังfirst part ตันส่วนinvesting อมเสียกันนนสุยากัน invest นะชันตัวแต่กันนนสุยาstudent กันนี่นะอังอิน investing ไปหมดเสียแต่กันนนสุยาinvestment ดีเลยที่เราดังลำเทดานแต่กันนนสุยาดังลำเทเสียแต่กันนนสุยาnext ส่วนคุยอังเง investor ที่เตกันนนเสียกันกันนนเสียงาน risk profile เตstock market ทิลเข่งเตตูเงอมที่เตข้างเตียงส่งแต่กันนนสอยเจียงเลยจวลโดนนี่จูวังส่วนให้มี channel ที่เรา subscribe ปะnotification bell เราคลิกแบ็กตัวเลยให้มีวิดีโอเล็กกับวิดีโอต่างแต่เรา share เรา like ชอบตัวเรื่องกับซ้อมดูเจ้าวันนี้เอ็งมากกับพูดแล้วว่าเฮ้ channel อะไรยันกับพูดชุนชุนจูขามีที่เจ้าขานี่จงละมาเตดูทุสามเตนี่เราไม่เทียกันมีโจจงมันเตดิกเวกเราไม่เทียมินเราเทียมุละเอ็งพอสุนีเซ่เฮ้ channel ลินมาสอนเซลเทนั้น share like subscribe ค่ะnotification bell เราคลิกค่ะเราติงง่ายๆเราจูวังส่วนนี่มันหน่วมแบกไปเลยกันนี่หมดแล้วตอนนี้ peace